Добрый вечер, паважаныя слухачы. Хотел сказать радыёслухачы. Сегодня в нашем палітычным падкасці, які начинается, як заўжды, о 18 по Варшаве, на жаль, не будзе гасцей. Гасцём буду толькі я. Я, ну і, может быть, кто-нибудь з паважаных слухачоў зойдзе да мяне і да Андрэя, который хутка далучыцца. Я маю на ўвазе Андрэя Туповскага, майго савядоўцу, который хутка да мяне далучыцца, і мы пачнем абмяркоўваць тэма сягонняшняга падкаста. Гэта выбары у каардынацыйную раду, то бок, каб быць больш дакладнымі, гэта арганізацыя выбараў, таму што мы вось уже 2 дні запар б'емся, і людзі, я думаю, справядліва абураюцца на то, што шмат пытанняў, шмат вельмі розных недарэчнасцей з арганізацыяй, таму што да выбараў, я вам нагадаю, у каардынацыйную раду засталося зусім мала часу. Буквально там колькі, літаральна, так, 25 пачнецца сёння якое? Ну, тры тыдні, так? І гэта трэба правесці кампанію электаральную там і ўсё такое. Так, ну ўсё, у нас адзін ёсць слухач, это уже вельмі файна і добра, таму што я гатовы з Андрухай Туповскім працаваць нават і для аднаго слухача. Цікава, можа гэта я сам там? Не ведаю. Ну, да ладно, я і сам для сябе могу папрацаваць. Тым больш, што падкаст заліваецца у YouTube, вось, на канале Народны рэпарцёр. Там ёсць такія падкасты, і убачыце там толькі дапера гэта адзін падкаст. Ну, а пакуль, каб у Ютубе таксама была файная карцінка, я хачу паказаць вам невялічкае кіно. Ну, типа шутка. І ведаеце, я взял яго на канале, ну, на мой погляд, гэта я бацькаўскі блогер, даволі паспяховы у сэнсе падпісантаў, но я просто вось думаю, хто яго глядзіць. Я яго не так даўно, мы с Андрухай запрашалі яго к нам, ну, типа на батл, типа заходи, там поразмаўляем культуральна, там данесем адно аднаму свае пазіцыі. Вось, но ён не адказаў. Ну, і ў тыктоке там вельмі шмат, конечно, мы там яму не цікавы, но я думаю, што ён адказаў і не толькі потому, што мы яму не цікавыя, што у нас мала падпісантаў, просто што ён-то разумее, что это гиганты мысли, гиганты думки, монстры анализа. Ось. І таму ён, ну, што ён нам скажа, што ў Беларусі файна. І вось глядзіце, якую всем прывітанне, пенькнату, якую ўроду ён выкладае ў сабе на канале. Совсем меня не слышишь, это делаешь ты зря. Ну подойди ко мне поближе, я хочу тебя, что происходит со мной. Ты не хочешь замечать, ты мой кумир, мой герой. Я хочу тебя опять, а я кричу на танцполе. Диджей, ты меня не знаешь. Вось, сябры, гэта нейкі МЧС. На машыне написано, што гэта Бабруйск. Ось. І я думаю, а што это вообще за такое лайно? Мне просто цікава, дзе яны, у якім падроздзеле міністэрства яны працуюць. Ну што, няўжо яны займаюцца там ліквідацыяй пажараў ці там нейкіх стыхійных бедствий? Вось, ці гэта можа нейкія секрэтаркі, ці можа гэта падроздзел, які здымае кошак з дрэваў, которые там залезлі, не могуць злезці. Можа яны травяць, прыходзяць у скафандрах гэтых пчол ці ос там, которые зробяць на балконе свае гнездо. Вось. Но зато весело. І вельмі такая файнае слово ў песні «Я хочу тебя». Вось это... Ну, я разумею, што ўсё на Беларусі дэградуе,
і параўноўваць то, што мы бачылі зараз, напрыклад, там са Заронкам ці з этой Ксеніяй Лебедзевай, которая казала, што беларусаў нязгодных з Лукашэнкай трэба ліквідаваць ды забіваць. Ну, то гэта дзіцячы лепет, але ўсё роўна гэта ўсё ж такі дзяржаўныя органы і трэба трымаць нейкую марку, а не рабіць там шоу экскортніц. Але гэта маё суб'ектыўнае меркаванне, а я чалавек маленькі. І я вітаю другога слухача, тут да нас далучыліся, то есть аўдыторыя у нас папоўнілася на 100%, у 2 разы, так, на 100%. Ну, як любіць аперировать лукашэнкаўскія чынушы процентами, бачите, 100%, о, чык-чырык, 150 уже. Всем прывітанне, хто зайшоў. І, сябры, я нагадваю вам, што гэты падкаст палітычны, што мы тут размаўляем толькі за палітыку, пра палітыку. Мы хочам, ну, мэта гэтай пляцоўкі, каб знайшлося паразуменне паміж усімі, як гэта сказаць, слаямі, па-беларуску не ведаю, грамадства. Таму я запрашаю сюда і буду запрашаць надалей усіх прадстаўнікоў апазіцыі, я маю на ўвазе лукашэнкаўскай, усіх цікавых людзей розных, усіх тых, хто ідзе зараз у каардынацыйную раду. Вось, і мы сегодня будем об этом размаўляць, але крыху позже. Я все ж таки думаю, чтобы хотя бы нас 5 чалавек собралося, і тогда мы уже пачнем сур'ёзную гутарку. Так, мне тут Андрей запрашае мяне правесці сумесны эфир. Андрей, калі ласка, пачакай крышачку, добра, пачакай, і я зараз покажу яшчэ адзін ролик, і пасля яго абавязкова нажму. Ты у меня появіўся, вось, і я табе крышачку пазней далушу. Значыцца, паколькі ідзе кампанія электаральная перадвыбарчая, мы з Кабанавым сёння здымалі ролик, і я хочу нагадаць тым, хто можа, каму нужны вопытныя кліпмейкеры, каб яны да нас з Александром звярталіся. Я думаю, что с 2 ракурсов там будет Да, достаточно. с 3, не ленись ты, падла, Центральный будет как раз. падла, не ленись, Центральный будешь. Там вот будет 2 ракурса, а центральный будет. Значит, сейчас ты берешь и как там у Михалка припев звучит? Нет, смотри. Хлеба, воли. Да-да, Потом там... земли, Нет, хлеба, соли, земли, воли. Хлеба, соли, Подожди, там земли, есть, воли. там есть другое. Ты сейчас просто проговариваешь хлеба, соли, земли, воли, вот это вот. И потом не быть скотом. Сейчас, добре, я зрозумів. Блок не быть скотом. Ну, ось такі мы здымалі сёння кліп для... Это были показаны працоўныя моменты. Пошло. О, Здорово. вот так вот. А ты что, меня не ждал? Здоровенько. Слушай, я просто одел сегодня наушники, я ж вижу, что ты как истинный блогер, радиоведущий. Старый, мы с тобой будем, ну, открывать же радиоволну у ТикТоку. И там Так. нам треба быть профессиональными, разумеешь? О, огонек, все. Полная тишина. Памятаешь, на минулых 2 эфирах у нас люди увесь час пытались, что а где голосовать? И это, ну, насамрэч, такое вельмі складанае пытанне. Карацей, я сегодня заходил на сайт, мониторил его и заўважыў, что так, там написано, что мы будем голосовать, ёсць платформа, але якая платформа Так. не указана, и мы вам потым скажем. Только что была одна рабочая группа с участием председателя ЦВК. Они приняли решение, что будет один механизм голосования через платформу Беларусь ID. Это уже есть на сайте, разработанная да? Павлом Либером. Это уже на Этого сайте еще есть. нету на сайте. Я ж тебе говорю. А, Нет, так я ты ж тебе инс- сказал. Ты зливаешь инсайты, карацей?
Я, каратей, тебе доношу и до наших зрителей самую свежую информацию. То бишь, никто об этом еще не знает, а мы уже с тобой знаем. Но так как у нас с тобой очень крутое будет радио, то у нас первоисточники есть. Поэтому мы об этом У говорим. нас ёсць інсайдеры. Гэта вельмі добра. Мы прыцягнем аўдыторыю вельмі вялікую, это 100%. Але на дадзены момант, на сёння 7 траўня, інфармацыі яшчэ няма. І гэта вельмі прыкра, таму што Няма. слухай, ну зноў жа, да самого працэса выбараў засталося 3 тыдні, так? Ось колькі яны яшчэ будуць валандацца. Ну ты ж зразумееш, што калі гэта ўсё пачнецца ў апошні дзень, за 2-3 дні, шмат хто з людзей просто не заўважыць і не вкурыць, просто забудзе. Ну гэта, глядзі, гэта трэба зарэгіцца, так? Так? Трэба верифікавацца. Ну, а как? А потом, когда это за 2 дня будзе, як гэта все будзе выглядаць? Гэта цікава. Я тебе еще больше скажу. Сережа, я тебе больше скажу. Чтобы зарегаться, надо еще будет скачать в Apple Store либо в Google Play программы, понимаешь? Окей. Приложение. Конечно. Ну, видишь, як все просто, Это трэба яшчэ будзе паставіць прыладу, каб прагаласаваць. І калі ўсё гэта будзе, механізм запрацуе там за, напрыклад, 3 дні, да, да пачатку, будзе вельмі будзе чётка. І ты ведаеш, мне чамусьці падаецца, магчыма, я там люблю канспіралогію, а можа гэта так робіцца спецыяльна для таго, каб як мага менш людзей прыняло ўдзел у гэтай кампаніі. То бок ты ўяві, нас і так мала выбаршчыкаў, так? А тут яшчэ вось такім чынам тэхнічным атрубіцца яшчэ вялікі адсотак. Таму што не ўсе такія, маладыя і чык-чык-чык нажалі. Вось я, допустим, вельмі нервны, так? У меня нешта не атрымоўваецца, я гатоў тэлефон разбіць. Ось. А тут так вот робится, что надо быстро там зарегиться там за это. Да, незразумела. Это мне нагадывае сайты беларускіх дзяржаўных органаў. Яны ёсць, інфармацыя ёсць, але ж её так цяжка там знайсці, яны так там робяць, либо это крывыя айтишники, но я думаю, что это робіцца адмыслова, чтоб тяжко было знайсці інфармацыю. Ну, а с другой стороны, может, они прикрывают тылы, чтобы, КГБисты не слили и там людей не верифицировали. Слухай, это не отмазка. Что это значит тайна? Так, калі вы не можете нормально зрабіць, так что гэтых 2-3 тыдні вогуле даст для Лукашенки, калі он узнает про эту платформу? Ну что? Значит, вы не сур'ёзная организация, которая гэта робіць. Я не кажу там про Либера, я кажу просто цалкам про организацию выборов. Я ж не ведаю, якія там яны ставяць задачи Либеру і чаму яны будуць гэта рабіць яшчэ не зрабілі. Это все уже павінна быць наготове. І весціся работа по тлумачэнню людям, як галасаваць. Слухай, твой сябра вчера казаў, что неяк пригласить в эфир там куда-то на пляцоўку, я так понял, Ютуба Либера. Да, он сказал, что... будзе гэта? Он так сказал, не ведаю, будзе, не будзе. Но гэта он кажа, что гэта істотная праблема. Гэта істотная праблема, калі людзі не ведаюць, як і калі, дзе гэта все будзе адбывацца і якім чынам. Вось, у меня таксама, бачыш, праз гэта у меня таксама узнікла шмат пытанняў. Напрыклад, гэта ж прыдумаць, да, каб ідці на выбары па спісам, так? Навошта па спісам? Навошта? Чтобы протянуть себя. Чтобы себя протянуть. То бок ты маеш на ўвазе, што калі чалавек там непапулярны, невядомы, так? Ён ідзе ў спісе, напрыклад, давай зарэкламуем Латушка, напрыклад, да? Он ідзе ў спісе Латушка, там, да? І у ягонай ціні ён, прыходзіць. То бок атрымоўваецца, да, што калі галасаваць па аднаму, і людзей бы падтрымалі, таму што іх ведаюць, да? Гэта не робіцца, а робіцца так, што все знівеліраваліся і ішлі спісам.
Ну, и типа и четко отрымывается. Это ты только взял и перевернул все мои слова в обратную сторону. Не тот, кого не знают, а тот, за кого бы не голосовали. Тот, кого знают и за кого бы не голосовали. Вот это было бы правильно Ну так. сказать. А так понимаешь? отрымывается, они ну, агулом голосуют за спис, за годных, и заодно и за негодных, так? Но это такая, ну, И нормально. просовываются заодно, да, негодные. Нормальовая придумка, і ти ведаєш, мені було б цікаво довідатися, хто це придумав, хто це унядрив, а там я вже додумаю, ну, навіщо це було зроблено. І слухай, ось таке ще питання у мене возникло, да? Наприклад, ось прикинь, ну, давай візьмемо там любий спис, проходить там перших 6 чоловік, ну, так? І потім той, хто перший, або другий, він каже, хлопці, я не можу, у меня там не это, замест меня там нехта прийде інше. І ось моє питання про що у мене в голові. Тобто, як же можна адмислово зробити, щоб домовитися, і щоб туди у певний час нехта відказується, і на його місце становиться справжній кардинал, який туди хотів войти і буде лупити свою політику. Я не кажу зараз там про координаційну раду, ми з тобою технічно розмовляємо ось про таку схему. Ну так? Ну а чему не? Да, так и будет. И могут такую тему просовывать, и ты ничего из этого не зробишь. Міга, то бок ти со мною згоден, що гэта цьмяна, ну, така неприємна схема зроблена для того, каб попадали у гэты орган цьмяныя незразумелыя люди. Ну так може бути, так? І, Ну, отчастки так. ну, это не отчастки, это так. Явные лидеры, коли по одному не могут идти, им треба збирать команду. Гэта час, и они могут просто плюнуть, так? А ось такие, которые, у которых шмат часу, и они могут собрать команду, там, тык-тык-тык, поставить туды-сюды, и поехали все разом. Вот. Я с тобой сгоден на 100%. На 100. Ну, значит, все. І гэты момант наконт гендернай гэтай фігні. Таксама ён мне вельмі не падабаецца. То есть атрымоўваецца 20% павінны быць жанчыны. То бок я не супраць жанчын, каб ты панімаў. Не 20-40, 40%. Аж 40? 40. На 10 на 10 человек должна быть 4 дамы. В десятке должно быть 4 дамы, то бишь это 40%. Ты прикинь, так это 40, а я думал 20. То бок, гляди. 40. Атрымоўваецца, што гэта такая станоўчая дыскрымінацыя. То бок, жанчын, то бок іх як бы робяць, это такі закон, каб заходзілі жанчыны і выпихивали разумных мужиков, так? Ну и разумные мужики. И наоборот, конечно, люди повинны обирать головы, мозги, а не там по половым неким там вызначениям, так, женщина, мужчина, что это такое? Вось. Это 40%. Это вогуле шмат, да, я вижу. Вельмі шмат, вельмі. І у нас, коли подрыхтовывали спіс, то считали там вот так, 2 хлопчика, 1 дзяўчынка, 2 хлопчика, 1 дзяўчынка, чтобы все было, понимаешь, чики-пики, блин. Так, ну это питання нормальне, так, про это. Не, каб ти ще розумів, і каб розуміли наші слухачі, що супраць жанчын ніхто нічого не має. Разумні, тут повинні бути голови, не істотно чиї. Ідзі, да і галасуй, навошта гэтыя абмежаванні ставіць. І яны выглядаюць так вельмі падазрона, што калі гэта абавязковая умова, то тады... Вось, напрыклад, у спісе воля, да, там одни мужики. І вось я табе скажу, што нам было вельмі праблемна знайсці жанчын, яны не хацелі. Шмат хто не хацеў, таму што баяліся усяго. І там, ты разумееш, і там то, що там дома там на Беларусі може здариться, і та й вогуля. Ось. Так, Вопрос, Сережа, у нас есть. А давай. кто вообще придумал такой закон?
Так вот, і з гэтым трэба разбірацца. Вось калі я спадзяюся, што атрымаецца прайсці мне з блокам воля, і я займусь чымсьці на кшталт медыягрупы, я абавязкова гэтае пытанне буду задаваць, таму што не задаваць, а высвятляць, расследаваць, таму што я бачу у гэтым зноў жа, ну, то бок мы нібыта будуем дэмакратыю, мы пытаемся зрабіць И подманка идет. нешта, і пачынаецца ад самага пачатку вось такая хлусня, гразь, і это вельмі незразумела, і это вельмі такі, ну, тревожны званочак. Хаця, ў прынцыпе, ён уже там даўным-даўно прагучаў. Вось, я думаю, што зараз там хто? Ягораў, ну там такая мафія нейкая незразумелая, там, как по мне. І яны там руляць, там і Кабанов вчора там выказвался там пра сястру Колесниковой, которая там узурпавала там все рухи с политвязнями там, и там, типа, это все только она вырашае. Ну, карацей, такое все незразумелае. Паважанае спадарства, всем вялікі дзякуй, што былі сёння з намі, дзякуй за падарункі. До побачення, дороженькие, и рады были вас видеть. Присоединяйтесь к нашим эфирам. Мы каждый день в 18 године.